Biyag ti tao. Naragsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga kadyasaan kan nga agsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak meten. Iso akayat kun ti aginana. Kat manipod ita, siya kun ti makaam mo itinalawa adagag. Kita, noan niya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na Manang, tadagam kat nga ron. Pinusgan nak lang may tamang bantay iti dayjay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan ka lang ta ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige Manang, matungpal. Apay pinayaban nak, Manong Margo. Si Mang Peten jakin kuko iti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawon da kami ka din, Manong. Saan mo iso ti makaam mo amang imaton. Saan ako na makibiyang. Si kantulatan ti makaam mo amang ibaga kadag iti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay si strito na pakisamaam latan ading ko. Ala, Manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitag trabaho kami lang. Simmangput gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay kumata na simpet. Naku na kami ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawin dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kadag iti patakaran Awan mat siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko kami na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo takasta? Ngam, kabaalan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador. Nilaing Arman ti kasasaok tunggal at daibaga kadag iti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo ng iti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga kadag iti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kaya't ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang arun Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, madam. Maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Nangakin ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar. Maskulado. Sakit barbasarado. Uray kaahit na. Madlaw a barbasarado. No ang tubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan, madam. Kwa. Mabalin ka di nga ipasyar na kadagiti mula sabsabong. Una, madam. Mayat kag pasyarita amalam. Tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na. Basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Ay, kwa. Kaya't ko asawan. Saan ang iti init? Kumusta nga iti panangipasyar niyo kanya Arman kanang iti sabsabong Manang Glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay mo Ay, kwa. Magustuak nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyar dagiti sabsabong. Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar kadagiti mula asabong. Saan ka kadya mabampannog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Sana ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maababanuga, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanya, tada ka matakadwak.
uwan mo't ka diya, madam. Kayat ko nga minti mawatwad. Iswa, mabalin ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na, madam, no isuti ko na ayo. Saan ka padanagan na yunak ti swildom? Uray saanan, madam. Apay asaan? Basta an anusan nakmat ako'y kuyugan. Umay kakit di dya balay, tagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapahabain man. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Ha? Sige nga ron, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka ron ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasi nga ron diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Namanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y iti sirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kala bato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na pa naggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton, tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo, di sinaam ti kayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyak laangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apa nagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo't ti amo tayo. Oh, apay mat Arman. Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no pa naggusto na kanya. Kat kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't na, Wendy. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sa sabong. Saan nga tanga agungot may isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prosang tirupak. No kasta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan-ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat, madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinuna kasi kalaang ti kadwak nga agpasyat. Nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan-ayat ko ni Wendy, madam. Isang ayos lang mo't siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag! Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan-ayat na manang. Amom ka di nga isudat ipagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Di nak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Manang, isudat ikagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo na iti trabahador? Kaya't ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador tasyak ti agpili. Alang aron manang, makamuka. Tangay dagamot da ito kan saan makayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramidak. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ayaman da kang trabaho ijay. Ngam sa anak-anak na pa. Tanasingput mo't ngamin ni Manong Margo kanya. Ay,
Nasayaat mo't nga rod no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalas gayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo ta tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo na iti trabahador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot day jay, nakarikreklamo kan naglastupay. Kabaala ka pagbalbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman iti. Kasapulan akaduan nak akanayon ama panbang bisita ka dagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglaka at trabaho. Nasaya at tawan reklamom. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Ha? Binigat ko na, madam? Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo. Ha? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay, talaga natangken dagiti muscle mo Talaga amaya pagkaptan. Apay kami na pagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon ama kadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Kalaysatan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko naklangaruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawag? O sige madam. Umanugot ak iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanya. Sige, sige Sweetheart. Ay sos manang, di ka kumagdarasudos. Di mo unay am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonan. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamoy ti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumad. Noan niya ti kukwak, kukwam metan. Ayos! Ayos ha. Mayat nga rin nuwas na, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di kayo patay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Ha? Ay, saan agar daw? Maasik ako ba magkatakabe? Sigod man at trabador ka. Iso asik ako matyan adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga rin tagtrabaho. Diyak kaya't tinapuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Pagkalay sa ta ko man. Dayta talaga ti ururayat nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ore ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat di may sapay apakarang sakak.
Adda itid ti amo ta libre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, sa anak mo't laan naragsa. Gaputa saan mo't ati ay ayat at ababay ti makadwak iti itong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadinak insukat iti kinabaknang Arman. Ato sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabali na maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbaga ngayon ti sorpresa. Ala, mapantang arudan. Excited akon. Sumang atak pa'y di bantay. Tayo nakita na iti dumaamula ki Jai bakit? Mabalin ka di sumuro tak. Saanan, mabandog ka lang. Ah, sige nga ron. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti ibagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? among matabakit akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi kamay. Oray dito yan ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga binday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramataktak na aginanakan. Di ka mo't mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matalikwak ti kinabaklan mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim, Gardo. Ha? Ako, Daggardo kan Madam Glory. Pasensya ka. Glory. Oh, ti kayo. Alag, tayo sa pang-pangur ko kanigato. Goodbye, Glory. Agyaman at nadimtag ka. Darasi ni Madam, pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanan kan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka at trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayo nagtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat tan pakitrab-trabahwa ka daga. No kasta, alaam garo dito yung kwarta. Tulong ko kada kayo. Kaya, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nakmam ko man, tikas dyan na pasamak manang Glory. Nakabut-butay. Narigat ti bastag tariklatan itig di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict kat dandari ka na isagmak. Uwan nga ron. Naimbag lakit din, tanatiliw matlaang ang tiyawanan bain na Gardo. Intun sumaruno, pilyem ton anay bag ti pakirelasyon Saanan, Margo? Jakon makinayat. Mabutag akon. Kan may sa, bakit akon? Jak
kayatan. Biyag ti tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rot ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawat ti balay mi. Ang mga no adda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sika ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga ro no kano. Taumay kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na dito'y balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka di anak ko. Anya ka din dayto nga aramidem. Kastoy lang ang mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nadakwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan dayto nga aramidem anak ko. Awan ron ba nga pagtanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito'y balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatan mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo? Uray na idumduma kiti matang nagiti tattao. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutem. Panagrup-ro papay laeng day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di uray wawan. Pagan nanok kumamot ni David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rodan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Ah? Sigurado ka ka di? Wan, anak mo tanti pang ibilbilang kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami nga agi ng Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ni nanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manen. Sige, mangan tayo nga rodan. At daginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan ah. Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ni nanang mat, makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaed dagita nga agina dito'y balay. Si kalaeng mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak mo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaeng. Ti kayat ko,
lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo daychay? Saan mo ta? Anak ni Corazon iti kinabalasang na daychay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Amangan numasakitan kan tulaeng. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Busy ta. Nagaduwa pa ka kumikumak nito. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Akitwan mo, kailiw ka nga rin. Kano magpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagplete. O di pauitan kay di kwarta, tatlo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Ang kita ta ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamot ti mga awir iti anak dadya ako rason. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasinarak na. Adda si kaswan na, nanang. Ul budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti bagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. At dalalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk ko na ka. Sana maaramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisina kan ka ah. Gaputaan mo na nga adapay ti pakairanudan na. Huston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, adakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyaman itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadiyamat lain, ti date ta. Una. No, kaya't mo, sumurot ka langan kanya. Ah? Sa dino? Pwede, dagos ko. Tapno, anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka din? Ay magakin ka, nabayagan na nagsina kami iti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamit ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak mo talang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga ron, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si Murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngaman niya tinaramid mo. Binaliwalam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da diya tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya Corazon. Talo atawan mutan, asi ka tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusak, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman.
Babae ka, Jenalyn. Uray anyat aramidem, babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanaga. nanang, Masiguradok anapintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko. ala, agkapi ka pa David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapik Kasta talaga. Kayat ka ti asawan na itang aklonan na kon. Kayat mo ka di, wano saan? Kayat ko lang una Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na tao. Mariknakmat nga roday ta, kat agyaman ak unay, tanauray nak, David. Ay ayatin ka ngamin na talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag nagpaiso. Ikang, umay ka dito anak ko. Ne, naglamang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod, si kamot ng titimakdar nga ina, ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Agyaman ak unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y mataan nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang kadikan ko na. Wen nanang, nasayata tao ni David. Napanagnagak day taken kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin amanugang. Tanasingpet kan nagagut ni David. Narabyan ka manin anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na kanayon. Awan pa yun oras mo kanya. Agulimag ka man to ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka ka din. Itay pa yan. Nukas tangaro, nagidasarkan ta mangantan. Nabisina ko na yan. Agpweles ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton igi kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Wen nanang, ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kan ti anak mi kan ni David. Kaasimat ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot na ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo la sarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumutla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na ngayon pati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo ting iti scholarship ko. Barang mapagkasatanak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yung nagawin? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da di pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to di pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman nak unay nanang. Tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman nak iti panang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng supsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatag yu kanyak.
Isu nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan, ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan timbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mo awag nanang. Mabitla nga. Hello? Asino day toy? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency. Kalata si Makit ti tiyan na. Kakalingatan. O sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, ikang. Anya, Diyak ka muna niya taramidag. Dakkel ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkel nga urnong mi. tumulong ak iti magastos nanang. Ah, ay, agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang ang kanyak day tananang. Panawon mo tan. Tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, korason. Napan ko impacheck up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta. Jak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dita sumong patpay na. Ha? Di mo ka di maawatan timbagak. Impacheck up ko ti anak ta. Taggurigur ka nga rod. Pinagsumba-sumbata na kasla. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastang matlagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Ha? Isumat lagayam nga insukat nakatim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan tiyado pa yasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yung iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumusta ang tirik na, David, lakahi? Dakkel samat tan ti bayaran tayo na ti ospital bakat. Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak latta ko man bakat. Di ka kumamatag sa iti kasta, ah. Agpaimbag kakit di, tapno makaawitan. Sa dino tayo na Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdaman ay jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rogyak nga rodon ti agdalos. Tapno na dalos ti balay ang masangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laang, agi na nakamutan ako. Siyak pa'y laang ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo lakay. Agyaman na kitya sa mga asikaso kanyak bakat. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kay garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagijay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo ti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama lakay. Tao po! Nay, ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no asino dayjay. Korason, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat na pasamakan ka. Apay akas tamat ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat. Tanaulpit ti lalaki ang simurutak. Janalin. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramit ko iti.
Amok anadagsan tinagpasulak. Ngampatyak ama pakawan na. Nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't mamakita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito eh. Agab-abang iti kabang-ibang nga ili. Taas idag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa ka mo't gayam man. Wen, anda may isang anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaan? Awan makunak iti asawak, gaputan na saya tataw ni David. Kinapudno na. Tinulungan anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat empatagyo ti anak ko. Gaputan day tati may parbeng, Corazon. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kapkap nakaktiim pa ay dananang Jenalyn kan tatang David a pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Ta saan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti agsubli dito lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang. Agnaad kayo ni ti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nakakagura anak ko. Biyag. Ti tao. Uy, Marlene. Asino si Kabit Vidi call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no anag kasa? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukwon na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag ita iti sigud nga asawam, kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan na kagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sasugalan nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gayaman. Uwain, Marlene, anak ko.
Alam na ito'y ugot ti kamutay. Ta isuti si dain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day ti insaan ko. Kasta ka ni anak ka. Alam nga rin tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwang kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka, Marlene. Mabaling galing nga ang saharak tayong itong maramdama. Ah? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Ang saharak ta dita palengke, itong malpas ti biyahek, Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rodano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? kwan. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kastaya. O sige nga, Rod. Umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant, Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala kang ka. Agyaman nak nga rod, Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan, Marlene. Damong ka di ti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene. Kasano nga aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayo, Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumod lang ti turong na. Amok akayat na. So saan ka madanagan? Taay-ayatin ka la unay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sungbata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak, Marlene. Datangar ko na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asa na kapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tajakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasayaat mo tatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudoy jatalon. Kasta ka di tatang. Alaan yung nga roday to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yung to'y jay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod, anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid din na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minan nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Un abi. Ala, umaw-awag manan ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Basta ka di. Mabalingal sa harap tamanin ito nadandama. Kwa, ang mga no adupay ngamin ti aramidat dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, munos siya kanubyong. Kwa,
amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palang. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar da ito Kaloy? Sa anak a familiar iti da ito a lugar Basta sumurot ka kanyak Marlene. Apay, awan ka ti panagtalagmuan niya ka nobyo? Adamat kit di. Mala, bumaba ka. Ha? Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensyakan Kaloy. Ngampulos sa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apya kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ha? Ni. Madlaw ama ditirig na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbak ko anak. Anya? Ay, tinasayangat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, Abi. Asino ngay ti ama ti sikug mo? Ni Kati Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Apay nga ngayon tulok mo. Diyak pagaro pa nakastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabi panagkuyog mi kini Kaloy. Ngam, amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamon ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga Kaloy. Kasi kati ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siya? Aping akas na ti sumbat mo. Kasi kala ang matinobyo akasin sinarak ko. Alala. Wanin. Kat anya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko Kaloy. Duata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umaya ken tun bigat ti balayo. Urain da ki jay. Rabiin. Ngam awan pay mat tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngam-urayan tayo lahat na. Amangan numadama pa iti biyahe na. Adala siguro nakataktakan na tatang. Tao ko! Umayak man! Ha? Anda magpukpuk ka o lalaki, anak ko. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartik may. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan da ita, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay at dadagas ay ti da ita. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantang arudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta? Masikog ka Marlene? Wan tatang. Pakawanan da kami kuman. No kasta? Kanya nga iti planong nga ramidan barap. Saan kayo magdanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan.
Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano, kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matumpal. Iso, ti masuro. Ngalangaron. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan apanawan baraw. Wan wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panaway. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasan ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga ro ti plano ya pa nagkasar. Iso nga ro da mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta, no kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga ro dayta. Tas ikamat tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit kang agkasarawang maggayam o sarap. Kumusta kan ngay Marlene? Dakal matanda si kong mo. Nasaya at latamat, Abi. When ata manumat ka na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditang. Ay kat ano Anyat amom. Ang mga nula nga na lang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ta asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ro mo, tatang. Saan ko ama kontak? Sapay agsaksakitan ti tiyan ko. Ag anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko. Ah. Agsakit man ang tatang. Ay, asas. Agsasaro ng tipan ang sakit na. Alala ka raw. Mapanta nga rin din sa hospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laang mag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yung tata. Ay, basta mo't balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na asungsumbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo titi dayja tao. Paliwawon sa mo dayja anak ya asawa am anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam. Ngamada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak nanang. Kan ka ba ilan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikas ta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamatkitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak nanang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isodyak na kaawid. Sana bale, at tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ha? San mat ah? Patpatsyan tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, tsaka mo ano sa dino ti ayan na ita.
Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpet kanoy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana oh? Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabay lang no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang kaloy. Nito! Kaloy! Kasta di rumbenggeng ka bungangirang asawa. Wanawak man langan. Makapawan ka matitigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni kaloy idirabi abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin na ni Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngam sana na may subli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsumbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Katrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo, nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko kan ka? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anang Marlene. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adikan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta sa awam. Wantat, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko ket dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong nga. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman ak tata. Ne, adawag mo anak ko. Ha? Ninanang man. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito Morgi. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manan? Narigat ti agsaw iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot namin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilatisam ana imbag ti ugali na. Tapno saan ka man na may lawan. Narigatan. One friend, ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka friend. Ubing ka pa'y man. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manan. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanag na kakon ti kinapod nung kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudan ti panagkasarta, Marlene. Barok,
Nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, ganda ni Malpasan, tinagdak ka na balayok ni Marlene. Agyaman akbarok ha. Nakasingsingpot ka una itanak ko, kan itapo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para itanak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na baraw. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Isu nga agyaman ak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adda panubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat na iti lugar, aparakan ka. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo. Mayalat tama kading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupa yun ti agkastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka din pawit ni manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid, tapno saan tayo nga agkaratawat kini manang yo. Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't siya makaadal kami, nanang. Itudyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agadot ibag pagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglabat ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, ito di adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta matinanggag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanopyo na mare. Kat ang mga nuin limod na kan ka amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipawpaw it ni manang da. No di da igadal. Day tangarot kat mare. Ay napasensya ka na ano na idanon ko kan kaday ta.
Kaya't ko lang amin ama amuamot Awan intensyon ko amang padaka si ti anak mo. Panangisakit araramidet. Okay lang, Mari Lilia. Dakkel at tulong dayta para kanya. Diyak ida mabantayan a kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki a kaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. At dayta kay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagpagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din itanak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anyangay ti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na ka nun iti nobyo na. Aniya, Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namari. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patip kerem ti pakinakon mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo ba nagayatan ti kasta na pasamak? Anyangay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumor kami itinobyok nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makaamamang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumot at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tinalpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan ako, Manong Waldo. Hanyat na pasama kaya. Pimanawon ni Maylin Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Hanya. Apay mo ta pinalubusan mapumana. Ipilit na ti kayat na Manong. Diya ko nalapdaan. Ang bumbati ugali ti anak ko. Noon niya ti kayat na iso ti matungpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Manuatawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag naidanda ka nung nga itinubyo na, Agabang dakano. anyan tiras na mapaspasamak. Marigirigat tayo lang aruday, kastapay tinapasama. Diya ka muno kasano nga ibag kinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno keng kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasama. Di ka agilimag keng kuana. Anyat oras San Peter. Awan ka diti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gatal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sa mga ngamin tag-eskwela.
Di kan sama nga min agri-ripaso anak ko. Masadot akid nga agripripaso. Nasakit ti ulo. Amo yumot anang ato ti arapaap ni manang yu kiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod, nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni manang Mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Isumay tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalged at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yan aya. Apay nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan anak ko? Saan aday ta ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin, nakilive-in itinubyo na. Nimot Peter, nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ang makasalitak ida, nanang. Di da kaya tanak ko, siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabutang kan mabainta. Una yan, kunaklan no mapaglipas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Huwag nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Huwag manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwartana. Huwag gayam. Kumusta ba't ka Maylin kan Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod, manong. Ay, sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ma, ti swerte adumtang katakwada, kabagas. Hello, manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti abang mi, manang. Nilakay mo ngay. Kwa, pa-extra-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin. Tainon unang tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yan. Kurang ti may papaong nagmingagi na. Ala, urayan ti ipawid ko. Ay na, agyaman ak manang. Pasensya kan si katiin message ko. Awan nga may nanamok nga asikan. Si Kalaang. Oh, Peter, aping ay may kaditi boarding house mi.
Ang mga no, da kwartam amabalin amabulog manang. Ay pasensya ka nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini manang Kiara. No kasta, nang tid ni manang Kiara king ka. Wen, nawadwad mo't basit at insent na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na, mamin anumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan, iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan manang? Nagikatak kami nito trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? No manong ti kabalam nga ipawit. Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipauit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Amaris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? Adda pa'y balkonina. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpiman na dya balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, amare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mo't nga amin, mare? Tadasad-sadot jay tuwa nga anak ko. Ay, Wan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngamlimlim itarak ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakit di tadanimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo mo laang ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipawpawit na. Ha? Apay nga? Di namot ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unyaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa mo lati lipas da. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong, numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso dya broda. Wan, manong, kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awang pa'y nobyo na. Awan mo ti ibagbaga na, manong. Ha? Sapay kumaat na makasapol mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakat abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan lang ang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da itakadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga uping. Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idadadadaulan ken ka?
Ngam kayat kula amasursuro damot iti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day tanak ko. Anya timpul-pulong yu kani manang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Di nakpayan ikan iti kwarta. Ala, jak ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati it-itad na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan nyo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amal malpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yu. Da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo. Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikar-karigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadi nakpagpanunutan iti dakas, anak ko. Suruan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, ti-insend ko a picture ti balay mo, anak ko. Nanang, agyaman nak ititulong yo kanya. Nalpas matlaan ang tibalay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban, no? Ta saan mat aras data. Wen, anak ko. Ano tararamidan nyo dito, mana? Nagsina kami iti nobyo ka ading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pay lang ti pag nagdan mi ti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni manang nukwa. Ni manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsatta. No makaungat ngay ni nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang nga pagdanaga manang. Ayan ka din ni manang Kiara, nanang. Sa ludsudot kumakankwana no mabaling agnad kami iti balay na. Ha, tinobyong ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni manang Kiara. Ha, Pangahasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi nanang. Maasi kayo kada kami. saan ko matkat asug-sugsugan ni manang yo, anak ko. Kan may sa, basol yun no, apay akas to tinagbanagan ti biyag mi ka ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaong kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaongon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man anaimbang. Pasensya ka ni tikas di pa nagsasaok kitay manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni nanang. Anya timpulong ni nanang kan kamanang. Ang mga no ninay-nayunan naman ang tistorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka nanang. At daw gali ni nanang adi mo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanya. Kat no anyaman ti kasasaad yo itang
Saan nyo nga ipabasol iti sabali? Sakbay ang nagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngamaan niya tinaramit yo. Itata kinuntra ni nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanya. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayak ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anam namaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag kay ta, kasano ang makasuro kayo? Ken kasano mat ti masakbayak? Awanan na. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kin ni nanang ti agnaed iti balay ko. Manang, di mi ka di mabaling ti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Japon ka ba alang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nung tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta ha? Ay, no tinong palta siguro ti karita ken ni Manang asay sayaaten ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo ta ken nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamatdak kalabalay ta akas ken ni Manang. Nanyangay nga ron. Kit kastoy mo tabiag ti pinili ta manang. Takderan ta ah. Tapno awan ti makuna ti tattao kada ta. Nang runa dananang ken manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kuana, saan ket amang gundaway ka. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Awan manintay ka barbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manan ni tatang Joey. Awan mo titi si Mang Putak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo ngamin ni tatang. Iso akanayan arumwan. Uray kita intun agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kuna dapay kortana manang. Kasano? Uto-utong mat ni tatang. Nalakaalukwan dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at da kwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kantonyo. Di mo matimbagbagang at dagayam kaduam dito'y balay mo. Ay, kwa Gwen. Kakabsat ko na kita. Ay ha? Un. Da ading ninita ken ading Joey na kita. Ubing mat nga adayo tilangada ngamsi ka. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak pa ila ida. Mabalin ka di nga ramidam dayta. Wen, mabaling. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtungpal na iti kayat ko. La, panawang ka pa nga ro dito silig ko ha. Di ka rong rumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko.
Sino man yung tababae nga insang putyo, tatang? Awanan ti ado sa lunsod ni Nita. Mabalin apumano kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kinig Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pala yung store ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan, tatang? Tilar aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo. Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Huwag kaya, no adag sa ludsod ka na kayo, no asino ti balasang inyawid ko dito'y balay, ibagayo kasinsin nyo, huwag. Pagbalinan yun sa matan a hotel to'y balay. Awanin ta doa sa o, agteksak to, no mabalin yung tagawin. Saan ngamin akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay? Kaya't naada kami laang ti tao dito. Sino ka nun di babae nga nyawid ni Tatang Manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang? Amumon ti sumbat day ta sa ludsod mo. No kasta, nobya naman ang dayjay. Di mo't mauman ni Tatang. E di na palaba sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutuladong mat ni tatang Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas kini Tatang? Siguradom laang tatalaga ang makaraman ka kanyak lukas jay mo tiaramido. Un ka din. Nay, ada kayo man ang ngagkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni Tatang yon. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano mo talim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dumungag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na, Ay, masaya nga nakmat iti kwartang igas-gastos na para iti babae. Ngamawanan maaramidan mi. Taagungot-ngot no bagbagaan mi, Nana. manmano nga min ti bakit kan lakay anatulnog ita ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. At pakada akong Tonyo, my loves. Maganan ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige, sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayon ang mata. Anayamon alimaribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige, sige. Layo naklit ang my loves. Basta di ka mahumakanyak awat. Amangan mo makasara ka to iti ubing ang sak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta Tonyo. Ngamin, para kanyak, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanyak, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak? Nalabos ka mo? Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni Tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot manenday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito store na. Anyang hay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Inita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imot nga minan. Alang araw, tagsara akmatan dito store ko. Ay na, narabyan kayo. Naliday kayo manan tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasayat nga ibagam, agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang ka man. Kasano mo nga min, naibos manan ti bagas. Syakto manan ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang.
No addamat ko masobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagiti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu, tatang. Huston! Dadakkel kayon! Rebeng na! Da kayon timangged iti para iti lamutan nyo! Tawag ni Tatang Manang. Kasla makaungit. Kinuktaran na pa iti plangganay dyan waraw. Bayam pudno matimbagakan ko na. Anya timbaga maya Manang. Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat Saan laang adagiti babae na ti agnumnumar? Amumot ni Tatang Manang. Imutan data. No babae na. Kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan. No ngay saan? Dahil tati sana mapanunot ni Tatang Manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga? Makaammo iti biyag na. Mare Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanay bagmanta nagkita ta diti paradaan. Kumusta ka, ngay? Nasaya at mare. Sa anak una yan arumrumar. Tasyak di mga awir ka dagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samad. When man mare tanay naibusan tay lako kay J Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak ang maibus tilakom tapno saan ang maista. Wana? Ay, wan gayam. Imay dagi jay kakaanak kam ijay balay di napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Na, apay kumangay kat adamot ibalay damara. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na ti kastangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagi jay. Nabayagan sipod na udi asinarong karak ida. Ita, kasta pa'y lagayam ter aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kankanan damare. Bakitam day tang aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita babae no kumapsutang. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, taumayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya. Ni Mat Joey, ang klase naman ang. Nasaya at mat tapno maibagak amin na kaya't ko nga ibagakan ka. Ni, apay, ada ka di basol ko, manang. Pudno aya, amang yaw awid kapay la iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamait, nabayagan na panawan, apimusay tasawa. Di ka lamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, nga magsisinukat pa'y latiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso daken ka, ngam saan ba? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. Adamit kwarta ni Ninita. Adaman wan no awan, mangtad kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Padagkunam ka di, kat adapay patag mo kadagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay, uwan manang. Ay, wanan dakto. Adudang to, ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agbatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti tunggeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ka baribar dagiti sumbat na. Relax ka lang mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko.
Namin ano adaras abinaga, ngam dinak met ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatang. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tata. Adan sa mo tirik-rik naan na. Wan nga ron. Didita anak ko. Yala anak man iti danom. Makain inumakon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Yak ka pa ilan ti tumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kahasimot ni tatang. Tagtagali, pangagaklaan ni tatang, tapno mangrik na. Nalawa ti balay, tatang. Nasaysaya at matlaang lumangasawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangaywan kada kayo. Ay, agyaman ak anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaan dakon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. saanin anak. Lakaya ko. Ganakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kastangag sakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, saanin anak. Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anyo tar aramidam dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. Ada ti ginatang ni manang mo anay masamasida. Ada, tatang. Mangidasar ka man nga ro di ti kanag anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga asawa man ng tatang. Mano abulan mo tan awan tinyaw awi jo babae dito balay. May kawa kami tatang. Anya, May mayat maglaan. Nung mga asawa kayo man ng tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nung kasta ama ditirik na yun. iti kastoy nga edad ko. At katapay magayat kanya kanak ko. Adda siguro tatang. No adda ti kwartayo. Sumurot dagiti babae kada kayo tatang. Awan mo't kwarta ko nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwartayong tatang. Iso dagiti babae yo. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sawahan nyo manan. Tapno adda mga sikaso kada kayo tatang. Apay ngagsangsangit ka nga imay dito'y balay tunyo. Barik nak. Akagurda kong dagit anak ko marang. Apay aya. Pilitindak mo ang mga asawa. Sapnod na ka ng mga sigaso kanyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laang amaragsakan ka. San aya kasta ti kayat mo? Yeah, Kay kayat mo ti mang isang sangpot iti babae ije palayo. Marang. Basol mo matlaang no apay akasta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumot la iti aramid mo. Manang. Mabaling ka ni Tagnan dito'y dakil abalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnag, saan ang mabalin? Tasigurado ak asapulan da kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangig mo kadakwada. Anya nga ron, talaga kasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle. Wen, apay ka de. Napintasan niya. Wen mat. Apay no arman nyo. Arman nyo kadi. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ti ka na kanina na iskayistor
Diyan na pinta sa para bantay na, ijisto. Balasan ka mo pwede siya, tatang. Arman nyo ka din. Barang kaya tanda kayo. Amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta ngay magbagayo. Di dak ka di kayat nga iwanan. Iso akayat yung mga sawak mo rin. Tapno saan kayo amarigatan? Anak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanan dak ko man, anak ko. Pagbabawyak lagi dyan, inararamid ko. Iso pang-aasiyo ka diya. Tatidak kumamot papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Nagbabawyak, tinararamid ko. Ala, di kayon agsangi, tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangrit na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kumana. Huwag tatang, palagip-lang dagita kata kayo. Uray kas dyan tinararamid yung ti kalabas. Patpat ganda kayo lahat nga mami. Nagyaman na anak ko. Taura no kambalay na kinararamid ko iti kalabas. Napatagak lang tagayam ka na kayo. Katuan mat. Iso ang huston. Di kayon agsangit. Tasaan da kayo akagura. Kayat da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayo matan, ah. No nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatag da ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko?